Veliki pozdrav ljubiteljima agrotema. Nedavno sam prisustvovala predavanju na kojem je bilo riječi o pozitivnim učincima propolisa na liječenje Helicobacter pylori. Taj svemoćni propolis, jedan od najboljih pčelinih proizvoda. Čini se da tako misle i pčelari u Banovićima, koji su svom udruženju dali upravo takvo ime. Hajde da provjerimo čime se bave, koliko imaju članova i kakva im je bila ova godina. Ove godine smo završili sa 75 članova, što je izuzetan broj u odnosu na ono koliko smo imali prije 4-5 godina i mislim da, s obzirom da stalno rastemo, da ćemo najvjerojatnije sljedeće godine doći do broja 100. Najbitnije je da se u stvari vrati ili stekne povjerenje u osobe koje vode udruženje da bi se pčelari uključili. Ali zašto je važno biti dio udruženja? Mogu li se ostvariti poticaji? Može li se prići budžetima ako niste dio nekog udruženja? Pa, biti član udruženja znači biti dio jedne organizacije koja daje pravo da očekuješ nešto od društva i od drugih pčelara. Bez toga, ako si sam, onda si prepušten sam sebi, nemaš ni prava ni mogućnosti da očekuješ bilo kakvu pomoć, bilo kakvu podršku. Naravno da podsticaji imaju, ali po mom ličnom mišljenju nisu podsticaji ono što bi trebalo puno da interesuje pčelare. Pčelare treba da interesuje način na koji mogu da ostvare neke druge privilegije zbog onoga čime se bave. A te druge privilegije, već smo spominjali da je to jedno zadovoljstvo koje pčelar osjeti u radu sa pčelama. S druge strane, biti član udruženja znači družiti se, znači upoznavati nove članove, znači brže učiti o pčelama i o pčelarstvu i naravno sticati prijatelje. Podrška opštine, odnosno lokalne zajednice, nikad nije bila upitna, vjerujte. Znači, ako mi radimo, ako mi svojim rezultatima pokažemo da zaslužujemo podršku, mi ćemo je i dobiti. Mi ne tražimo previše iz jednostavnog razloga što se ne bavimo ovim prvenstveno iz interesa, nego iz ljubavi, ali ono što tražimo uglavnom dobijemo u granicama u kojima su mogućnosti lokalne zajednice. Ja se stvarno ne mogu požaliti na podršku naše općine i općinskog načelnika, jer mi znači imamo redovno svake godine određeni dio sredstava. Dobili smo dobre prostorije koje su vrlo uslovne. Omogućava nam se prisustvo sajmovima pčelara, odnosno refundiraju se troškovi našeg odlaska na sajmove pčelara i ja mislim da je za sad to izuzetno dovoljno. S tim što ova godina bi možda trebala da bude nešto drugčija u odnosu na ostale, s obzirom da smo mi imali ovu godinu praktično elementarnu nepogodu kad je u pitanju pčelarstvo i vjerovatno ćemo pokušati da sa opštinskim strukturama i sa opštinskim načelnikom nađemo neki način da se na neki, koliko je god moguće, pomogne pčelarima, s obzirom da su ove godine imali samo troškove, hranili pčele i pitanje koliko će to što smo preduzimali ove godine biti dovoljno da nam pčele izađu iz zime zdrave. Znamo da je iza nas jedna zaista teška godina kada je u pitanju pčelarstvo, ali kada nije i kada se vrca med na ovim područjima, kakav je to med? Znamo da je u pitanju rudarska sredina, ali istovremeno, evo nas trenutno u srcu Zlače, koja ne može biti čišća nego što jeste, čini mi se, jedan prirodni park, jedna ljepota prirodna, eto da tako kažem. Pa vidite, mi u Banoviću imamo dvije, da kažem, krajnje različite situacije. Imamo jednu situaciju koja je vrlo nepovoljna za pčelare, odnosno područje koje gravitira površinskim kopovima, gdje većina ljudi zna da postoji ne samo ona prašina
tokom ljeta kad su pčele aktivne, kad znači one donose i nektar i polen. Znači ne samo ta prašina, nego inače ima i sijavanja nekih sumpornih isparenja ili ne znam šta je već, koja su to jedinjenja koja štete i ljudskom zdravlju. Ako šteti ljudskom zdravlju, onda sigurno nije dobro ni za pčele. Znači ta područja jednostavno moramo izbjegavati i moramo pčele smještati tamo gdje su povoljniji uslovi. Mi imamo sad s druge strane ogromnu sreću što imamo konjuh. Konjuh je bogatstvo, konjuh je nešto što je mom srcu posebno priraslo, što nam pruža ne samo vodu, ne samo ljepotu, nego evo i kroz pčelarstvo pruža nam priliku da recimo naše pčele donesu jedan od najkvalitetnijih medova, a to je šumski med. Da li analize pokažu da su najkvalitetniji? Kada učestvujete u nekim analizama i na sajmovima, dobijate li zlatne medalje vi i vaši pčelari? Evo zadnja 3 sajma, ja ne znam da nijedan med koji je iz Banovića bio na ocjenjivanju nije dobio zlatnu medalju. Za one vaše gledalce koji ne znaju, ocjenjivanje meda nije takmičenje. Znači, ne dobija zlatnu medalju onaj med koji je najbolji, nego med koji zadovoljava kvalitetom da bi dobio zlatnu medalju. Najčešće ljudi kažu da te zlatne medalje nemaju neku vrijednost. To su oni koji ne znaju da mi pčelari nekad ne šaljemo da bi dobili zlatnu medalju, nego da bi provjerili kakav je kvalitet našeg meda. I to nam je satisfakcija. Kažem da u zadnje 3 godine ja ne znam da je jedan med sa područja Banovića dobio ispod zlatne medalje. Znači da se radi o vrlo kvalitetnim medovima. Ono što posebno ističete u udruženju Propolis jeste važnost edukacije pčelara, pa i onih mladih koji se tek učlane u udruženje. Šta poduzimate po tom pitanju? Hoće li biti u najavi kakvih novih edukacija ili eventualno prilika da oni koji su se sada u ovom momentu zainteresovali za pčelarstvo na području Banovića da učine te prve korake? Ma ti, Emina, kao da znaš šta mi planiramo. Svaka čast na pitanju. Ovo je izuzetna prilika, znači da najavim da smo planirali školu pčelarstva tokom januara i februara. Praktični dio nastave da ćemo u martu i aprilu obaviti posjetu 4-5 puta, zavisi koliko bude potrebe pčelinjacima, gdje ćemo praktično pokazati tim polaznicima škole kako se prilazi košnici, kako se prepoznaju određena stanja u košnici i šta je potrebno uraditi. Očekujemo da će biti dobar odziv, s obzirom da smo već imali 4-5 prijava, znači bez pokretanja škole već smo imali 4-5 prijava ljudi koji su zainteresovani da nauče. Nisu to samo ljudi koji tek treba da se uključe u pčelarstvo, nego i pčelari početnici koji primijete da im nedostaje, znači, edukacije. Za pčelarstvo u Banovićima ima nade. Broj članova udruženja Propolis svakodnevno se povećava. Učlanjuju se novi pčelari ili pčelarke. Pronašli smo jednu mladu pčelarku. Pčelarstvo sam se počela baviti prije 3 godine. Spontano je došla ideja, jednostavno moj hobi. Jednostavno, proradila neka želja i tako sam nabavila te košnice. Počela sam s prvim društvima od možda nekih 5 sanduka, pa tako da sam počela da razvijam. Sad trenutno imam 20 košnica. Pa vi ste danas ozbiljan pčelar, ako smijem tako da kažem. Pa dobro, eto. Je li teško održavati društvo od 28 košnica jednoj ženi samoj? Pa nije, sve zavisi od organizacije u poslu. Ukoliko se dobro rasporedi vrijeme, organizuje, misli da nije. Zašto ste se počeli baviti pčelarstvom? Je li neko u vašoj porodici bio pčelar? U mojoj porodici nije, ali obzirom da sam imala priliku da gledam svoje prijatelje kako se bave, kako je to ipak plemenit poziv, odlučila sam da i ja krenem tim stopama i da budem možda prva u porodici koja će se baviti time. Kad kažete plemenit poziv,
želite da očuvate pčelinji fond pod broj 1, je li tako? Znamo kolika je vrijednost pčela. A s druge strane, jeste li našli neku drugu sebe u tom pčelinjaku i neki svoj duševni mir? Jesam, to je nešto posebno. Mislim da nigdje se čovjek ne može odmoriti kao pored pčela i mislim da je to nešto što bi ja savjetovala svim drugim da jednostavno pronađu sebe u tom zanatu i da rade s tim, da se druže jednostavno s pčelama. Edita, da li vas je bilo strah? Jeste li se plašili prvi put kad ste bili u pčelinjaku i kad ste dobili tih prvih 2, 3, 4, 5 košnica? Žene obično malo podozrijevaju od pčela i od pčelinjaka. Kakav je bio taj vaš prvi susret sa pčelama? Pa dosta oprezan jer sam se prije svega bojala na koji način će one mene prihvatiti i kako ću ja prihvatiti njih. Odnosno onaj famozni ubod je pčele, kako ću ja to preživiti i sve ostalo. Mislim da i taj susret, taj dodir sa pčelama, ta komunikacija je dobro prošla prema tome. Danas kad dolazite smireni u svoj pčelinjak i trebate nešto da radite, jesu li vaše pčelice uglavnom mirne i sarađuju li? Pa jesu. Ja mislim da one prepoznaju svog gazdu, tako da su spremne jednostavno da iskažu dobrodošlicu. Budući da ste prije 3 godine krenuli u svijet pčelarstva, mogu tako da kažem da se vi evo u protekli ove 3 godine uglavnom usvajali neka nova znanja. Koji je taj dio godine kada pčelar treba da bude najviše oprezan, kada treba najviše da se posveti pčelama? Evo šta ste vi naučili za ove 3 godine? Koji su to najzahtjevniji dani ili mjeseci kada pčelar baš mora biti prisutan na pčelinjaku? Pa intenzivno prisustvo jeste od polovine možda februara tamo do avgusta mjeseca. Normalno u avgustu mjesecu ide priprema za zimu i pčele gdje će zimski period da miruju, a u tom periodu, znači od polovine februara do tamo konca avgusta, mora se malo intenzivnije družiti sa pčelama i tako. Što se tiče učenja i pčelarstvo je za mene jedna velika nauka i čovjek mora kontinuirano učiti, istraživati, družiti se s njima. Tako da uvijek ima nešto novo da se nauči. Tako da sam i ja tu još i da još učim. Prema tome, voljela bi i da se susrećem sa kolegama koji imaju dugo radnog staža u pčelarstvu i da od njih kupim neka znanja, nove vještine, susrete i tako dalje. Ja bih kazala da ste vi odličan učenik, budući da ste od 3, 4, 5 košnica došli do 28. Od koga se više može naučiti? Iz udžbenika ili od drugog pčelara? Pa, udžbenik je samo teoretska predstava, dok je kolega jednostavno dokazano praktično djelo koje prenosi znanje. Onda preporučujete onima koji žele da se upuste u pčelarstvo neka nađu mentora pčelara? Da, to obavezno. Hoću da vas pitam, kada ste se počeli baviti pčelarstvom i dobili prvih nekoliko društava, odlučili ste se učlaniti u udruženje pčelara Propolis ovdje u Banovićima. Koliko je važno da pčelari budu umreženi i da budu dio sistema, odnosno nekog udruženja? Jako bitno. Prije svega sam istakla da je pčelarstvo jedna velika nauka gdje normalno od individue do individue različito poimaju svijet pčelarstva i od svakog se ponešto može naučiti. Budući da ste već, mogu da kažem, poprilično ozbiljna pčelarka sa skoro 30 društava, moram vas pitati kakva je za vas bila ova godina? Jeste li uspjeli nešto vrcati meda? Prošla godina je bila jako loša, tako da što se tiče meda ja prošle godine nisam vadila iz razloga toga što sam htjela da ostalim društvima da raspolažu da za zimu provedu, tako da imaju dovoljno hrane da iznesu ovu sezonu. Zlaća, konjuh, gusta šuma. Na što vas to asocira? Možda na čist zrak i lijepu prirodu? Svakako da. Ali u toj igri asocijacija daleko nisu odmakli ni medvjedi, sa kojima pčelari u Banovićima imaju velikih problema. Pčelarimo od 99. godine. Od 99. godine? Aktivno. Zašto ste se počeli baviti pčelarstvom? Je li to u porodici tradicija? Jeste. Naslijedio djeda svog silnog šalva za pčele i tako smo nastavili mi da pčelarimo.
Jeste li još kao dječak sa djedom po pčelinjaku? Da, i prije sam radio, prije te 99. njemu pomagao i sad nastavio ja aktivno se baviti. Kažite, koliko je, recimo, u najboljoj doba vaš djed imao pčela na svom pčelinjaku? Pa imali smo preko 40 do 50 košnica. Koliko danas vi imate? Danas trenutno nemam ništa, pošto mi je medvjed dolazio i polupo prije 7-8 dana čita pčelinjak. Zaista, gdje su stacionirani te vaše pčele bile? Na Marnom brdu. To je planinsko područje. Planinsko područje prema Zelenboju put. Tu imamo vikendicu i tu sam držali pčelinjak i došao Bedo 2 put, 3 put i sve nam. Znači, on se vraćao nekoliko puta, nije to bio samo jedan izolirani slučaj? Nije. Znači, za 3 noći dolazio za redom i lupu. Kolika je to šteta za pčelara kad se tako nešto desi? Kolika je vaša šteta? Pa sad, ne znam, nisam ni gledao novčanu. Koliko košta jedna košnica pčela da sad kupujete? Pa sada kupujemo, roj izlazi oko 70 maraka, a košnica od 200 do 300 maraka. A sad je šteta što i drve, i sanduke oštetio i tako sve. Ima li načina da pčelar namiri tu svoju štetu? Jeste li se kome obraćali? Ko je nadležan da riješi takve probleme kad do njih dođe ili niko nije nadležan? Nije niko nadležan. Evo, udruženje naše Propolis Banjić će mi malo pomoći, naši pčelari. U proljeće dat po koji roj i tako. Pa hajte evo da iz ove emisije, iz ovog našeg agrokanala ne bi bilo prvi put da pokrenemo akciju i da pozovemo pčelare sa područja Tuzlanskog kantona da na proljeće pokušamo napraviti jednu akciju humanitarnu pa da vam ponovo podignemo pčelinjak. Hoćete li vi poduzimati nešto kada je u pitanju ta zaštita od medvjeda? Ako je to područje poznato po tome da medvjed svrati, možete li se kako zaštititi? Pa, tražit ćemo neki način, obraćamo se šumskom da nam dozvoli da malo zagradimo neku ogradu i nešto to, pa da li će nam dozvoliti, vidjet ćemo da li neće. Jer nemamo čime drugim zaštititi se. Ne smijemo daći medvjede zaštićeni i tako. Odlučili smo, cijenjeni gledatelji, da vam danas u Banovićima pokažemo da možete pčelariti i sa manjim brojem društava. Dakle, ne mora to biti baš prevelika obaveza. Evo, gospodine Jukiću, gdje se trenutno nalazimo i koliko je u stvari velik, odnosno malen ovaj pčelinjak na kojem se nalazimo? Nalazimo se u Mačkovcu, znači u neposrednoj blizini Banovića. Ovo je inače poznato kao izletište koje rado posjećuju ne samo Banovićani, nego i ostali građani sa Tuzlanskog kantona. I ovdje živi jedan naš pčelar koji, evo vidite, pčelari zavisi trenutno. Ovdje imamo 6 aktivnih košnica. Uglavnom se tu kreće od 6 do 8 košnica koliko ima mjesta na ovom postolju. I on je najbolji primjer kako se može naći u pčelarstvu i onaj ko ne želi da od pčelarstva živi ili ko ne želi da mu pčelarstvo bude izvor prihoda, nego da mu bude izvor zadovoljstva, da mu bude znači nešto što ga odmara, što mu pričinjava zadovoljstvo, jer on ovdje ima znači u neposrednoj blizini kuće mogućnost kad god želi da malo posjeti, da sjedi ovdje pored svojih pčelica i da uživa u njihovom radu. Jedna prava radna terapija, da tako kažemo, odmah nadomak kuće. Pa jeste, vidite, mi inače u Banovićima imamo nekoliko, neću reći da je to veliki broj, ali imamo nekoliko pčelara koji imaju baš tako mali broj košnica i koji kažu da nemaju namjeru da proširuju svoj pčelinjak iz jednostavnog razloga što im ovo košnica, onoliko košnica koliko imaju, obezbijede dovoljno meda za njihove vlastite potrebe, odnosno za njih i njihove ukućane, i nemaju potrebe da se bave proizvodnjom meda za tržište. Gospodine Jukiću, evo da vidimo, da vas pitam, kad neko ima ovako 6 košnica kao što ima ovaj naš domaćin ovdje, da li, ako je dobra godina naravno, da li taj domaćin može proizvesti sebi, eto barem meda dovoljno koliko mu treba za kuće? Pa zavisi od godine. Vidite, ima godina kada recimo na našem području, pogotovo u ovom kraju, zna dobro da zamedi šuma.
da bude medljike. Može se desiti da ima recimo čak prosjek po 20 kila po košnici. I sad vi uzmite 20 kila za vrcanja, osim onoga što ostavi pčelama za zimovanje. Znači, 100 kila se može, kao što je bilo recimo pretprošle godine. Pretprošle godine je bila izuzetno medna godina i moglo se i više od toga izvaditi. Sad ako je to količina meda, a znamo da med može dugo da traje, da nije kvarljiva roba, znači ti 100 kila meda njemu može biti nekoliko godina, pa čak i kad recimo se desi ovakve godine kao ova koja je katastrofalna. Ono što je meni danas ovdje veoma zanimljivo, početak je decembra, nalazimo se u Mačkovcu, kako ste rekli, možda kolega Mirzet Lokmić može vam to pokazati, cijenjeni gledatelji. Pčelice kao da nešto rade, one izlaze, je li to dobro ili loše? Pa, nije dobro, a nije ni loše. Evo iz jednostavnog razloga. Većina onih koji ne znaju misle da pčela čim izleti da ona donosi med. Ne mora to da znači. Za pčelu je najbolje da sad miruje, ali su joj dobri ovi dani kad može da izlazi da se očisti. One u stvari obavljaju sad pročisne letove, znači rješavaju se naslaga u slučaju da dođe recimo duži hladniji period da mogu da ne dobiju crijevno oboljenje i to je jedini razlog zašto one sad izlaze. U ovom periodu ne mogu naći ni polena, ni nektara, tako da one u stvari sad troše energiju. Eto, tako, ali kad bi duži period ovako vrijeme potrajalo, onda bi to bilo vrlo loše za pčele, zato što bi previše energije istrošile i ne bi spremno dočekale proljeće. Nadam se da neće potrajati ove visoke temperature, da će uskoro mrazevi i one prave zimske temperature na koje smo navikli. Prošle godine su pčelari imali problema sa sličnom situacijom u decembru, pa su pčele bile malo zbunjene, je li tako? Pa pčele budu zbunjene, međutim ja sam stava da bez obzira na klimatske uslove, na vremenske uslove, na ne znam nija prilike, onake i ovake, one će se snaći ako i mi ne napravimo problem. Naše je znači da pripremimo dovoljno količine hrane, da očistimo do zimovanja pčelu od varoje, da znači uđe i zdrava i sa dovoljnim količinama hrane u zimovanje, a ona će naći načina kako da izađe iz zime i da se na proljeće lagano razvije. Budući da ste spomenuli varou, moram da vas pitam koji su vaši omiljeni lijekovi i čime tretirate vi pčelice kako biste spriječili tu varou. Dosta se diskutuje o tim lijekovima koje ima kod nas na tržištu. Šta vi u vašem udruženju pčelara savjetujete svim pčelarima? Pa, uglavnom, sve se svodi na to da li da se koriste organska sredstva za suzbijanje varoje ili da se koriste i hemijska sredstva za suzbijanje varoje. Ja lično sam stava da su organska sredstva, kao i većina pčelara, daleko, da kažem, zdravija. Jednostavno ima više razloga za njihovu upotrebu. Međutim, dešava se da ponekad ima i previše varoje, tako da jednostavno pčelar mora da pribjegne, ako ništa, kontrolnom tretmanu sa hemijskim sredstvima. Naravno, ta hemijska sredstva treba da se koriste u periodu kad nema medobranja, kad nema medišta, da ne bi došlo do kontaminacije meda. Ali uglavnom činjenica je da, s obzirom da kod nas ima dosta sajmova i dosta prilike da se vrši analiza meda, mi nemamo nekih pokazatelja da je na našem području da ima meda koji je kontaminiran tim hemijskim sredstvima. Ja ne bi sad navodio tačno preparate s obzirom da bi se moglo to tretirati kao reklama, ali bi rekao da recimo oksalna kiselina, znači može biti bilo koji proizvođač, je nešto što obavezno koristimo na kraju sezone, znači to je sad upravo u ovom periodu. Neki od pčelara su već tretirali oksalnom kiselinom, neki će tretirati u narednih 10 dana i to je ono što na kraju praktično
uništi svu preostalu varovu s obzirom da sad nema legla i varova se nalazi na pčeli. Odlično. Osim ovakvih malih pčelinjaka kojima se može zabaviti domaćin, imate li nekih velikih pa koji su na otvorenom? Koliko imate takvih ozbiljnih pčela? Imamo mi u Banoviću, ima, pa eto, slobodno mogu reći 50-ak pčelara koji imaju 50 i više košnica. Imamo pčelara koji imaju i preko 100 košnica. To su uglavnom pčelari, znači, koji sele svoje pčele, možda ne kompletan pčelinjak, ali sele veći broj košnica na paše i u Posavinu, znači na ranu Bagremovu pašu i u planinu na Livatsku pašu. Naravno, na kraju sezone svi dolaze ovde i sretni su oni koji imaju mjesto, evo, ovako na par kilometara gore prema Konjuhu, gdje, da kažem, u kasno ljeto zna šuma dobro da zamedi. Da nije med jedini pčelinji proizvod, potvrdili su nam i pčelari u Banovićima. Oni proizvode i propolis, polenov prah, matičnu mliječ, pergu i još mnogo toga. Zanimljivo, bave se i apiterapijom. Pronašli smo jednu api komoru ovdje u srcu Zlačija. 1996. godine kupio sam 4 košnice i tako sam krenuo i sve do dan danas. A api komoru, evo, redovno posjećujem svake godine kongrese, znači Bosne i Hercegovine, i ove godine i na prethodnih 5 godina uvijek budu predavanja o apiterapijama i komorama, znači uzisanja zraka iz košnica. I mene to nekako potaklo da i ja napravim api komoru, pošto se moj objekat, ova vikendica, nalazi u zaštićenom pejzažu Banović i Konjuha, znači smatrao sam da imam odličnu lokaciju i da bi mogao da napravim tu api komoru, a normalno posjedujem i pčele. Prije nekoliko godina ušli ste u taj svijet apiterapije i zaista sami ste kazali da posjećujete kongrese, seminare i da se sve više priča o primjeni apiterapije u svijetu. Koliko smo mi daleko od tog shvatanja u zapadnom svijetu, u Evropi, koliko je apiterapija korisna? Možete li napraviti neko poređenje onoga što slušate na kongresima i onoga što se dešava kod vas u praksi? Pa gledajte, Njemačka, Slovenija, evo i Hrvatska, Turska, svake godine oni imaju predavanja o apiterapijama, međutim, Bosna i Hercegovina je daleko. Daleko od toga. Kad na jedan kongres ne dođu svi iz federacije, znači, recimo iz Hercegovačkog kantona, niko nije bio. Sve vam je jasno. Znači, daleko smo mi od ovih evropskih država koje se bavi apiterapijama. Spomenuli ste koronavirus i taj period pandemije. Koliko je značaj apiterapije u takvim slučajevima, nakon takvih pandemijskih i u pandemijskom stanju? Koliko ste vi osjetili koristi kod nekih vaših prijatelja koji su vas posjećivali i udisali taj zrak iz košnica? Pa imao sam 1, 2, 3 pacijenta koji su bolovali koronu. Samo su 2 pacijenta ispoštovali, ajde da kažem, jedan je u potpunosti, jedan je u potpunosti ispoštovao apiterapiju od 15 apiterapija i da vam kažem, čovjek mi je zahvalan i dan danas da mu je toliko pomoglo posle, znači, vi znate da u koroni uopće se dobije upalo pluća i apiterapija, uzisanje zraka iz košnice, najviše pomaže baš donjem respiratornom sistemu, znači akutnim upalama i hroničnim upalama kao bronhitis, astma i ostali upala pluća. Znači, taj čovjek ima preko 80 godina, čak 85, i osjeća se, znači odlično se danas osjeća i sreo me skoro na cesti, on iz Banovića, kaže, iduće godine dolazim opet. Ovaj drugi, on je iz Australije, tamo živi, bio je 5 apiterapija, ispošto prvu terapiju kad je bio i sutradan kad je došao, rekao mi, vjerujte, kaže, spavao sam ko nikad, ono što se kaže kao beba. Znači, vidi se da pomaže, ali samo naš narod to ne shvata.
Ne, nemamo neki, ja ne mogu da shvatim šta je to. Još ja nemam, možda i ne naplaćujem svojim pacijentima. Oni, eto, ko dođe, uzme, kupi neki proizvod od meda ili sam med, ja slobodno izvolite, evo imamo i apiterapiju. Oni nekako gledaju, ali ne znaju šta je to i koliko to znači, koliko bi to značilo za njegov organizam. Nismo educirani. Na posljednjem kongresu pčelara bilo je riječi o tome, mislim da je Slovenka profesorica bila koja je govorila o značaju apiterapije u razvoju djece i adolescenata. Da li možete poslati neku poruku roditeljima? Koliko je važno da u tim naročito ljetnim mjesecima, kada su pčelice ovdje naročito aktivne, kad donose u te košnice, kada se unutra proizvodi sav taj značaj koji treba da udahnu, koliko bi trebali često da dovedu svoju djecu do vaše apiterapije, a na zgodnom je putu kada se dođe šetati ovdje na Konjuh? Pa gledajte, ovdje ljeti stvarno prođe veliki broj turista s kantona i širi. Da vam kažem, u Košicama šta se dešava, pogotovo kad je burna paša, kada je lijepo vrijeme, znači kad pčele unosi polen, nektar, proizvodi propolis, proizvodi vosak, samim tim i matičnu mliječ i pergu u kojoj se sadrže sve te supstance, sva ta isparavanja u košnici koja se dešavaju preko ovog crijeva koje je spojeno u košnicu, ovdje imamo masku, znači mi udišimo taj zrak iz košnice, ovdje ima nepovratni ventil, znači zrak ne mora se vratiti nazad u košnicu, već samo iz košnice. Za one osobe koji nemaju, recimo koji su slabije, malo one starije osobe i djecu koji su starije od 3 godine, ima kompresor, tu je ventilator, pomoću kojega se regulira, znači unos koliko će zraka da uđe u organizam, znači pomaže ti starijim osobama. Znači, svi ti, nije samo inhalacije, nije samo preporučljive onim osobama koji su bolesni, preporučuje se i zdravijim osobama, i sportistima. Znači, svi oni da stvori imunitet organizma, jer sva ona para i aerosol koji se udiše iz košnice ide u organizam i stvara se odbrambeni mehanizam organizma. Sve što treba kada šetaju jeste da svrate u vaše dvorište i da udahnu tu blagodat koju možete da im ponudite. Spomenuli ste jednu rečenicu, pa eto da vas priupitam. Svi mi nekako dođemo kada dotiramo cara do duvara, što bi kazali po narodnoj poslovici, znači ne može se tražiti lijeka onda kada bolest uhvati maha, nego treba je prevenirati. Je li tako? Tako je. Evo, imali smo jedno predavanje o propolisu. Kaže, propolis, koliko je djelotvoran i čudotvoran za unutrašnji organizam i da je preporučiv uvijek da se uzima nekoliko kapi smenom ili u čaj koji se isto nalazi u košnici i ga mi unosimo kroz aerosol, kroz zrak. Znači, koliko je djelotvoran. Evo, gledajte, ja ću samo jedan primjer navesti. Kad miš uđe u košnicu, pčele njega ubiju i balzamuju. Balzamuju ga sa propolisom da nemaju neprijatnih mirisa od tog miša. Eto, znači, koliko je taj propolis djelotvoran i koliko je dobar. Danas smo se družili sa članovima udruženja pčelara Propolis Banovići. Ukoliko ste i vi proizvođač hrane i želite da vas posjetimo, ako imate neko pitanje, prijedlog ili sugestiju, pišite nam na naš mail agrokanal@rtvtk.ba. Potrudit ćemo se da ispunimo svaku vašu želju. Za uzvrat tražimo pola sata vašeg vremena i iduće subote. Hvala za pažnju.